Rasa asin beda rasa garam. Kita sekitar 2 menit lagi sampai guys. Tadi bayar Ayo, kita vlog 10.000 per orang. Oke. Kita naik saat nama kami. Sekitar 2 menit naik. Tujuan nih, nah. Jala dibayar kami do ongkos kami per orang 10.000. Jadi ho nama kami na tolu. 30.000 bayar. Nih, udah bayar. Nah, ada tiga. Adong tolu. Tolu mah tiket nami. Sahala mah 10.000. Itu kan? Kira-kira sama nih. Hola kamu dia. Ih, salting dia boy. Asing. Ido. Ngabe doko kamu mak? Saunari maita. Jadi nomor dalaron hamin atau tujuan harion. Ho nama kami na king. Hepeng nie Kalian ngomong kayak bus. gitu kayak aku lagi ingat gini. 50.000 bayar. Lagi mau ke Tolu mahami kan 150.000. Bayar. Bayar kok mah 150.000 bayar. Satu hari kari jadi. Iya, magari. Muta-mutai mak dongan tak tuhan. Ibu tamu na do isi na muta-muta. Bayon. Awe na king sesip de bana. Sanari nga nih. Balga ya baba na makatay. Nga di puding baybana. Ho bakso na tabo. So ila matabon na bakso na birong. Dia bakso. Bakso fiesta. Dia bakso ada ikan na naging Tongkol. tongkol. Dohot. Apa? Kubis sinahala. Betul mak kubis. Pakai orang-orang. Nabeda kamu na? Jolo sa nanok kami. Kami pelok musuh. Kami pelok muse. Bye.